ريزو سلاف تماشاوان هجا لآمد دست بید که بسه میوانین دیسا جدا ایرو مجارا ما مجارا کی گلک گرینگه کو کیجان پارتی دواره چاره سرکنده پرسا کرد دا خودان پرسپکتیفه کی چاوایه و دوی پرسپکتیفه خودا چه قص صمیمیه یاشار کپلان خلک حیدریه مشهور بسم الله دوی هل بجارتنه دا بريار خداك ودنجي خبدها جهه بيج بركو كريمي بخجي نامزتي ي جهه بيه كيكي خالص تج لجينا دبن لجي صارت كده دجي راسته انا خالص او جي دنج ديركي هدفيه يعني بهدف باوره وديد في 24 هزيران دا دنجي خو هم بدا صلاح الدين نبرتاش هم جي وك بارتي بدا هدفه ما مستلمت باكان خبات جبوی آک پارتیت که دنگ دیره که آک پارتیه به پولیتیکاین سر و کمار ترکیه اردوغان باوره و دیساد بجه از هم جبوی سر و کاتی ترکیه دنگ بدمه سر و کمار ترکیه هم جی از دنگی خواه بدمه آک پارتیه به عمر کی جوا زیده ترکیه که شرطوی یانا تو هر چند خواه خواه میجی یانا بگرن اما ام گوتری بدن که یاشار فرق ناکشه باشه چهار زانو فرق حتی ها دنگی خود ده هدفی اللي تدوی الجارتنی ده ترجیحات جهپه چه هیوید داته از بری هر تشتی حرمت خوش اول خورج دبیجم محمد خالص تهرا غایا کو امانا بجهپه را تکلی دکن و بجهپه امدای پیش ام زد کن کو ام لوی درا ایرو یکی تیا مگره یک به تدی اویا کلمه کی مشهوره دبی قاوا ونبن يك ونهرن تك تك جهبه وقت كنت قبولت كي ينا كسلك له بتشو كسلك له ام مثلا ام بيتش ديفيجن ام بين انسانه كاكو خو دبر اخوان جهبه جبو پروردهی زمان کردی حاضر التامينات كسلك له حاضره بخير 24 حزيران بقدر 25 تملي بيتي هابتني تملي جهه تملي انسانتي هي دقت برشبتنا باش محمد بارتي اوبوزيسيون جهبه تامينات حاضرش بكو پرورده ايتما كردي بدينا يعني جهبه كا بروجه في تركيا ده شيء حاضر به چر بكش تركيا را چه بروجه هي نائمه هر تشتيرو ام بيجن تو بي اخ بارتي شركي اخ بارتي 16 سال شركي evya işte meydanı em bibêjin zaten xelkê me jî dibîne însanê me jî dibîne însanê herkes bi şevê xwe dunyayê mêze dike tabii ama îro artık însanê me herkes her ro li televizyona mêze dike li anketa mêze dike li kamuoyê mêze dike yani günlük saat olarak insana takip dike hükümet icraata wî çi ye yani ji feqîr û fuqara ra çawa ye yani em viya dispêrin teqdîra însanê me AK Parti umudekî mezin me dayê ki ما جوا تمام چیزی که آنی میدانه ام تفکر ما تفکر کرد ما جوا باید درنه شوان آنی شتابیشم برزانی آنی ما تختیر کرد ما جو باشه و چیز ما خوبه بسری ام تشکی آواد گرن ام براتی که آواد گرن زانی لی مالسف آنی ماسه حاضر کرد و تخ پعین اخو الماسه خست کاویاتی چه تفکری که خالصه گداریا مکر پرسپکتیفا هدفه چیه جور پیداش بوی چاره سرکردن پرسا کردی مد میتینگ هدفه دا مویا برسفا ویدا آمد بتواهی بجوش تفلوی داره لوی میتینگ دبو او نحوجه که از ایرو از آنها از وی خبردانه کیش بوی بکم و همو میتینگو فعالیت قوه خلقی دعوت کرد خلق چون یعنی دوار خلقی دا تو پروبلم چه لبو بس از برواجی وی برسب هدفش پشت 24 هزیران کردی سب که پارلمانتوی ترکیه ده چه بده کردان جبو چاره سرکردن پرسا کردی پروژه وی چنه نها چاره سرکردن پرسا کردی بخواه به تایبتی پرسا هدفه جبو که اردوغان 2050 دا وقتی هات قالا پرسکریکا گلی کرد گو پرسکریکا منه و از چاره سری جرابینم به تواهی انسان باوری کی دوانده چه بو جبو کوی باوری چه بو دنگال و درگرد لی مخابن داوی لگوتن خدا شاش درکد ایرو کردات ند حسبینه دبی پرسکریکا گلی کردتنه پرسکریکا sadece evlahiyya و هي نظام وكيد انت هي اشتكي وصل نه راسته ام هيفي دكن اشتي كيج مرابينه
ناوی وی چی دبه برابر به اندام کیشان پارتی دبه برابر به باشه به تخمینات AK Parti د ولات مدا دنگی خو زیاده کریه یان کم کریه AK Parti نمایه چاو AK Parti نمایه جبر چه وری نمایه دستت AK دهنه؟ Parti جامر yani tişte ku merv ana sofra ki yemek vere hazriye hatta yemek aniye meydan ser sofrayı o da dibek kerem kemi bukhun o beriya ku emi bukhun peyni li xiste ev yemek dağılmış bu. دما كون خبات خود ناف خلقی داد کن گلی و گازنجی بوه که هنه یان خلق چت بجه جوارا جکریارین AK Parti'ye memnunun Ez bawerim ji siyaseta AK Partiye jî beklentiya însanê me pirin tiştê me berê kiriye AK Partiye berê kiriye îlekê masî heye. تباسا beklentiya kir ev gele giringe Evet. yani Kurd jibo ku dengê xwe dîsa bidine AK Parti'ye Evet. çet sebebê wan heye gerekçe wan çi ne Yani sebebê wan ji him barişê ra, ji him qalqinmayê ra, ji him refaha insana ra, ji him huzura insana ra çi tiştê xweş hebe em bawerin em ê daha zêde pêş diherin, daha zêde projê xweş werin, daha zenginiyê were, daha projê bölge me xizmetê zêde werin. Yani em viya bi vî şeklî dibînin. ام اول محمد ام برزاری از گوتنه وی قبول دکم لبله شاشیه کی دایه فکری وی از نراست بینم وی نراست بونا ویجی اوه دموکراسی و عدالت حقوق تشتکی لوی ولاتی نمایه افسرو که مسئلاتین دمرتاش وک ملت وکیلی ما وک هفشاره دارین ما انا اماید هلبجارتن سورج هلبجارتن را در باز دبن اوی هلبجارتن دا ام دبن دموکراتیک حق حقوق ام کی ببجرن برا اول سر مدا برا اول تمثيليات ما بك ما جرى بورجي ما نامزد خو درخست و موان درخست پیش موان شیان مجلسی موان شیان سرشاره دریا چما به حقوقی جوان استعات استندن او بخوازه کی تخوندر دخوازه دخوندر و اگر او نخوازه او انسانش درویه جبو ویه که اویار هر تشتی در پیشه انسان یعنی باشد تشتی پیشه بشه تونه بی هاوی Heval şo go şaşiki he jbo Mehmet Muhammed abi. yani wan Yani çima em wan her çima du dibêjin, wan em- çima bune her du Naxwazin em heman tişte döjenun bune yek Em bir her seri nave, fakat çima tut persete tişt, çima persete xalis rakirine yani çima persete xalis tera îro turine em bi jbo ku bi emrê Serokwezîr em îro dijîn. Ana ku dibin kanûn hukmê berê efendimê 80 anayasayî ya em tev qarşî wê 80 anayasayî bûn. Fakat ev ana kanûnê ku aniye vê dîktatoriyê ku aniye meydanê xwazka bava wê anayasa 80 bira were da em yani em ji viya Keke xalis. di îro di tevgera yaşar. insana da ketiye nava di Keke yaşar. Keke yaşar. دلێوا Keke mal. دلێوا da te em hayata insana mervkaret bimeşîne. Keke Muhammed Kerimke Keke yaşar, keke Medineştara viya bibêjin. Belê. Milletê me zerarê olağan üstiye bibîne. Belê. Herhangi ji teref askeriyê da, ji teref polîsa da, ji teref emniyetê da tiştekî wa di nav Diyarbekir da tu dibîne ev Aynen. ayê. diye- از ببیجم از ببیجم از جیوی ببیجم هرم بکشینن آوای والی لخ والیتی مالا والی و مقام والی نوبر اوی 5-6 متر تونه 4 مداری وی به باریره هاتیه گرتن چتکی والیتی؟ بس تیاری مالا والی؟ و حال کی تشتکه جمال خو حتی مقام خو به قرما اردوسی کی چما کتی در دیوالی نه والی از Heval halis bisekne. Heval halis bisekne. Mesela sabır ke Serokwezîr از وقتی بخدیم کتی شاشیه کی وسا کی ایدی بگل را داینو سندنی وانجبو کتنه باوریا وانجیت نمایه بترس و لرز ناف گلده دیگرن Mesela me o rozeta mesela Keke Serokwe yaşar tutkari gövdi me ez Keke Muhammed dibêje eva dirawşa awarte hatiye îlan kirin ka çi karîgerî ser jiyana te heye işte persete jiyana me vay ku ez dibînim vay insana hêj yoktan socu evê wîtina vay digre davê hepsê. Evet. Ava me dezu piye me girê. Peki Muhammed, Em neverin xeber bidin. Keke Muhammed dibe em newêre xeber از ببیجم نه از ببیجم به 100,000 انسان چما جی کار هاتن سندن Kayan ev. چما جی کار وان هاتن درخستن Araba ve araba seçimi heye. Belê Em Konya me av seçimi heye. helbet Keke Muhammed ev dema ku berbijêr yani dengdêr hene ser sindoqan ev meselê ku em hemî xeber din dê hizra va bikin dê dengê xwe bidin belê awel ez bêjim ji bo hilbijartinên 24 Hezîranê
یەکێکی یا چەر سلوگانە داوی چی هەست؟ ام دبین ام تبیکن اویا جهپ اویا هدف اویا مهپ و سایر سی ام جبو خباطه ما خباطه انسانیتی تەناوی ئاک پارتی نەبوو؟ اخ بارتی از از وقت خواست بکر کنم گفت نه او ام تبیکن في برسكريكش بو چارەسەریە وی چ حوجەت کە برا بکن ئێکو بکن جدل دکن ناکن تەv گەل دزانە و 24 حەزیران دا بەرسەوا ڤیاژی ئەوێ بدە بله کێکێ محەممەد؟ رفاه حضور بارش هر تشت انشالله گشت هفراوره ام متینش خوده یعنی ام باورم بیا پارتی جویای نبشتر بیا بله با پارتی بگو انا بو خودش ترازی 16 سال و تشتی کوبو ام دیجا نها و گەلێکی و هەر سەیانژی گەلک تشتێن خوۆش گوتن گوتنین وە خوۆش بوون بێگومان لێ ئەفژی هەیە و گوترێکی باو و کاڵێ مە هەیەت بێژە کەسێکی کو سیر و پیواز خار بە باسا مسک و ئەمبەرژی بکە دێ بێنە پیواز و سیرێژێ وە بڤی گوتنە فلکلۆریک ئەز داوی لە پرۆگرامە خوابینم تەماشەوان عزیز سپاس ji بۆی یاشار کاپلان سپاس ji بۆی مەحمەد سێباکان سپاس ji بۆی خالص تەک ئۆک ئەز هاتمە داویە پرۆگرامە خوا لە کۆلانê ئامادê گeriyan me bidawî hat li Amedê li vir bidawî hat. Di beşekî programekê nû da bi hêviya hevdîtinekê dinê niha bi xatirê we dilê we xweş mala we geş û her tişt bi dilê we be. Bi xatirê we. خوشی می